this is actually the first time that we haven't had Koro Bom Gillies here. So I think especially today we're all remembering our Māori Battalion soldiers, and we heard that in the great speech from Aaron Morrison as well, really the service that they did, but the fact that they saw so much action and so few managed to come home. So we are very grateful for the memories that we do have with Koro Bom. Engari e mo hiwa nā, I konei tana wairua. Konei tana wairua e ara taki ana I ngā whakahaere. Nā reira, kai te paurite ngā kau, kai te haite ngā kau, engari, te mutingai ho tāna, te wā ia ora tonu an, tāna, te kaha tātou, te kawe tonu, te kauwai o ngā, o te kaupapari, kia whai ei tā tātou ruku ki ngā kōrero, kia kore ei rā kōrero e ngaro ia tātou.